Dobar dan i dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako da overclockate vašu grafičku karticu. Znači prvo što trebate skinuti je Tech Power Up GPUs, znači stavit ću link dolje u deskripciju, znači to tu. I drugo što trebate je MC Afterburning. Oj ti mater, nemam ga skinutoga, pa kak ne? Sam sekund, nemam ga instaliranoga, ostoje ne skinutoga. Dobro, nema vas, idemo ga instalirati, znači yes. Ok, next, accept, next, riva turnera, to vam je za, inače za mobitel da možete vidjeti, ali kako hoćete, ja to ne vam instalirao. Next, create, dobro. Sad to pričekamo. Ajde. Znači to je to, sada nemamo odmaranali, finish stavimo, znači MC Afterburner ću staviti dolje u opis i znači taj Power Up GPUs. I kao što vidite ja imam znači 700, da ćete vidjeti 720 MHz, 999 MHz, 1800 MHz i sada ćemo to povećati. Znači ovako, upalite MC Afterburner i znači ako na primjer vi imate na igrici 100 FPS-a i sada na primjer stavite 720 na 800 MHz GPU clocka i memorija 1000 MHz na 1200 na primjer. Imat ćete možda za 10-15 FPS-a više, ali to više znači onima koji imaju na igrici 40-50 FPS-a pa će biti na 60-70, to njima više znači nego onima koji imaju više FPS-a, više od 60, jer 60 je optimalno. Tako da ona, znači yes, upalimo. Senzor, evo 35 stupnji, 34, dobra. Kaj zakaj neće ovo delati MC Afterburner? Samo sekunda ljudi. Aha, tu je, dobra. Pak tu je, pak zakaj neće onda. Samo sekunda, neka je v greški, ja ne znam kaj. To mi se ne je pridržavalo. Yes. Zakaj neće ba. Hoće, dobra. Znači, evo kao što sam rekao, evo tu ću staviti, znači 720, 999 i 1080 i sada ćemo tu staviti, ajde 780 i 1400. Enter. 1300 je maksimum, da i to sam zaboravio reći, znači tu vam koliko vam maksimum može iti overclock, znači za vaš grafičko, znači ako ide do 1300 vi ne budete mogli to jače staviti od toga koliko vam on maksimum da. Znači ako je meni 1000 ja ću staviti 1250 i tu mi je 720, ja ću staviti tu 780 i znači fan speeda, ako imate ventilator na vaši grafički, onda stavite fan speeda na tako, ajde ja bih stavio na 50, između 50 i 60, a ako nemate, kao što ja nemam, onda stavite samo automatsko. I stavite apply i vidite 780 i 1253 i senzor, znači 35 stupnjeva kao što je bilo prije, kao što pravi, 35-34, znači temperatura se nije povećala. Idemo još na više, idemo na 1300 i 810, apply. Vidite? I dalje je temperatura ista. I sada imate i jačega clocka, jačega memory clocka i core clocka i bolje će vam igrice raditi, neće biti veliko, dramatično veliko i performansa i to, ali će vam bolje raditi. Pogotovo za one kao što sam rekao koji imaju između 40 i 50 FPS-a na igricama, njima će se to vidjeti nego nama, na primjer meni, ajde vidimo Counter Strike Go. Ja imam po 150, 200, 300 FPS-a i meni se to ne vidi, meni je to normalno. Ali oni koji imaju na primjer na Counter Strike baš imaju onako low kompjutera, oni imaju možda 50, 60 FPS-a i ako hoće rekordati još, snimati za YouTube, onda će im to definitivno pomoći. I to je to. To je kako da overclockate vašu grafičku karticu.
I ljudi, ako imate koja pitanja, stavite dolje, pomoći ću vam i to je to. Lajkajte, subscribeajte se, šerujte video i da, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, peace.